Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinged itinagan nga Ariel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagtaudak iti broken family. Ket may papan iti daytoy ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ariel. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay akasta ti langayo. Kanapay ngagsangsangit ti adim, Ariel. Tatang, nagpakaday tayo ni Nanang. Inala na amin nakawis na. Kat imbilin na. Adi tayo kanon namnamain ti panagsubli na. Anya? Uwan, tatang. Damdamagan mi no papanan na. Ngam di namat ibaga. At ti awanan pa ina babae. Wisit da dya babae. Tatang, di yu kumamat danugan ti lamisaan. Di naksuruhan. Ala. Ingka gumatang iti arak. Alam da ito akwarta. Anya, di kay ko man nagpartek, tatang. Karti nga Mariel. No anya ti imbaga. Iso titong palam. Asino ka ditor orayam dito'y paraangan? Ading? Orayak ni Nanang, Manong. Di mo namnamahan day, Jay. Ading ko. Saan ka diyan nalawag timbaga na? Asaan tayo kanon yor orayan? Manong. Nupay kasta. Agan anos talata, ading ko. Bareng makaamiris danto. Kat maornos mutlaang ti amin. Uwan, Manong. Pangaasim di nakpanpanawan. Uwin, ading ko. Di ka madanagan. Di ka pampanawan. Si kamat gayam day ta, Ariel, barok. Uwin, angkal. Padasik man ti agbarkis. Bareng at na maalak nga oray manulang agramot ti balitok. Isupay nga ilakok, angkal. Tapno da paggatang miti kanin mi. Apay nga rod anak kadumog ka makisarsarita kanya. Ngamin, angkal. Agluwa ka matan, barok. Pampanonotek ngamin ti kasasaad mi, angkal. Apay akastoy. Pimanaw lang arudin ni Nanang. Mainayon pa ni Tatang. Di na kamin pagan ano. Agbarbartek. Agawid laeng no kay kayat na. Maasyanak nga agpaiso kada kayong agkabsat. Nakakaasi kayon. Kas ita, adda ka dito yung agbarbarkis. Imbis ko mga adda ka ije balay yung agreprepaso. Masapol nga minyag trabaho ak. Tunggal awan sir mi ti pagadalan, angkel. Tapno saan kami nga agbisin. Apay, talaga ka di nga awan ti isang sangpot ti amayo amakan? Arak mo ti isang sangpot na, imbis ko maabagas. Unay kat dagitan anagan nakyo. Sige, barok. Ituloy mo ti araramidam. Tamangyagak iti pangaldawam. Kwa angkel. Mangyag ni ading ko dito eh. Sige nga, Rod. Mangipanak to ije balayo iti natangkan bagas. Tapno adda balunan yu ije eskwilaan. Uwan, angkel. Kat agyaman naklaunay. Manong, kasanan nga ikibiyag ta. Agan anos ta, ading ko. Tapno maadaan tayo tinaran niya gamasakbayan. Ngam agkurang matiusaran tayo pagadalan. Dandan awan pa yung tibulpin ta. Uray ti balunin ta, ading. Agkurkurang. Angam adan tulak ta. Manong.
Ala, di ka naglidliday, ading ko. Ayan ti amayo, kaanakan. Awan pa'y nga rod, Uncle. Saan pa'y mo't anagaw awid? Saan may nga amo? No ayan na ita? Ewan gayam. Nang yagak iti abastoyo. Kanadain ti kasinsinyo a kwarta. Isupay nga allowance yu ije pagadalan yo. Ha? Agpayso, Uncle? Wen. Oh, atoy. Ha? Awatam da ito'y a kwarta. Kanadamot ten abastoyo. Agyaman ako, Nay. Uncle, imbag kayo, Pay. Damo na kami panunutin. Yan ti mismo ang naganak mi. Ala, di ka nagsangit, Barok. Ano kayat yo? Sumurot kayo ijay balay. Taijay kayo ng umyan. Saan, Uncle? Oray, kas dyan ni Tatang. Saan mi ang mapanawan? Kan may isa, tapno adda kami dito'y balay no bilang sumangpot ni Nanang. Agpakada ako na ading ko. Kan agan-anad ka nang runag at balasang kan. Agan-anad ka mat ijay papanam amanong. Di mo baybay antibagim. Wen ading ko. Ngam, kasanon ngay no nauyong dagiti pagyanam ijay. Saan mat siguro ading? Gaputa inrekomendar ti kasinsin tayo. No ngay saan kan amapan? Ha? Sayang mat ti oportunidad ading. Nasayatan ti kasjay. Agtrabaho ak. Kasukat ti panang paadal da kanyak. Kat numan adda itod dang allowance ko, mangidulinak iti parakin ka. Tatang, agpakadak ka da kayo. Mapanag iti sentro. Ay kat mapankalata. Tatang, dumawat ako may ti kwartak. Kunak man no adda kadwa mamapanijay. Uwan tatang, ngam dumawat ako may ti paggatang ko iti kanag. Ha? Atay! Ha? 5 pesos laeng, tatang? Kagadiso nga ro ti adda. Yan na naimon. Hello, Ariel. Hello, Juliet? Si kagayam ti bagbagada nga inalad na mamgustin a para pakan iti aso. Uwan, siya nga rod. Siyak mo ti tagalabada, Ariel. Katsapay kumaad agan anos ka. Uwan, ang madamag ko man lang, naanos ka di mo't lang damam gustin? Wan, Ariel. Saan da pa'y anaimot Nasayaat nga rod no kasta. Amin tayo akatulong da, kat pasig a self-supporting. Si tadaan da at tumulong ka na tayo. Nagawid ak ading ko. Gaputaad da nang idanon kanyak, asa balitar aramidam. Gaputawan matlangan ti serserbi ti amin. Kan may sa, balasang akon. Saanan anas kan aparitan nak iti kayat kong aramidan. Ading ko, ape akasta ka matan. Nagbalbaliw ka matan anamin pinsan. Gapo iti sakit tinakam ko kadag iti naganak ta. Saan arumbang aday tataramidam? Nakunata idi, nga oraan niya pa iti mapaspasamak, kat agin anos ta. Tapno iti udin na, kat agragsak ka nagbaligitan to. Isungorod ang napanak iti syudad, ading ko. Tapno masuportarak ti bagik. Kan oray kas kasano, matulungan ka iti panagadal mo. Pasensya kan manong. Nalipatak dayta. Gaputa ka na yun ngagmay sa dito'y balay. Panagrik na katagmay sa ngagbibiyag iti lubong ngawan pulos raragsakan na. Kamaudyanan na. Nakagraduar tayo mutan, Ariel. Wan nga rod, Juliet. Ay na,
Jak mailadawan di kinaragsak ko. Oray siya, Juliet. Oray siyak ko nam. Nakaligliday ka mat. Gaputa sana din maray ti amak. Iti panagturpos ko, Juliet. Ha? Adamot yung ulit ko amang tultulong kada kami. Ngam, masakit ka nung amin. Makapaliday mo't day ta, Ariel. Ngam ala, bay amon. Tinapatag, nakagraduar kan. Emeline, apay akas to'y tinadanunak di ti balay. Mano, Masikog ka. Kaya't asawan day ta. Di mon intuloy ti panagadal mo. pakawanan nak, Manong. Diyan ko na ituloy ti panagadal ko. Gaputa na si kuganak matnan. Ngam sana bali. Gaputa responsable mat ni Fred nga asawa. Anyang harod. Adda ditan. Gamapay adi mo pinanunot amin na rigrigat ta. Inlipas mo kumapay mo't ati panagadal mo. Sakbay anak asawa ka. Manong, Gamala. Adda ditan. Nalabit ngay suday ta tigasat mo. Manong, No dimngag ka kumaidi kanyak. Saan ka kumaanak ki asawa anasapa? Agbalinto kumaan na pintas ti biyag mo. Gaputa makaadal ka. Ading ko. Manong. Congratulations, Manong. Si kanti manager iti kompanyayo. Kan maysa, nadurasan ti negosyo. Agyaman na kading ko. Ngam negosyo tayo amin ti binangon ko a groserya. Gaputa da kayo nga agasawa ti mangimanihar. Manong, Oo. Apay akas na ti panangkitam kanyak. pakawanan na ko, ma. No jak tinungpal ti karik idi apal pasag ti panagadal ko. Mala. Lipati mo da jay, ading. Agyaman ak, Manong. Tauray dakkel ti nagbidotak. Ipatpatag naklat na. Ang naragsak ka kadi iti agdama. Ha? Hindi. Apay anadamag mo day ta. Ngamin, no siya, makunak asaan pa'y anaan-anay ti kinaragsak ko. Nga oray nakalong aw tayon itirikat. Gaputapad padaanak pa'y laang ni nanang. Katunggal rumabi ajak mapasangbay. Awan umasping iti kinalitay amarikrik na. Manon at awan tinapalabas. Ading ko. Babasit ta pa'y langit di pinanawan na ta. Iso nga irwam mo ti bagim. At talaga nga awan ti may isa nga ina iti pagtaingan tayo. Nasakit. Ngaman niya nga rod. Isumat ti pudno. Mano, Sa nabali tadamat di ta ni tatang. Isun ti pangibukbukan ta iti atensyon ta. Tauray ado ti nagkurangan na kadata. Amatalat ta. Juliet, natalgad mo ti trabaho ta. Kat, adda basit anay pundar ko para itagbali na pamilya ta. Numabalin, agalay sa ta ko man. No anya ti kayat mo. Iso ti matungpal, Ariel. Agyaman ako na, Juliet. Nakasaganak ang makikalay sa kan ka. Ay-ayatin ka unay-unay, Juliet. Kat agyaman ako na, Gaputa inayat nakmat. Nga ore nagtaudak iti broken family. Saan aray ta tinaskan kanyak, Ariel? No di kat ti kinasingpot mo. Malmalday kayo man ang tatang. Kaslada kayat yung ipaga. wan nga rod, tatang. Ariel, Emily anak ko. Tatang, Tunggal makit-kita kayo nga kabsat. Malidayan ako unay. Kan nalaos ti panagbabawik. Gaputajak tinarabay ti panagdakkel yu adwa. tatang. Tatang,
Pakawanan ko maanak ko. Amo ka sana ka nagbalin na nasayahat nga ama ka na kayo. Kat pagbabawiyak dahita. Nagpailuyo sakit iti sakit tinakam ko. Gapu iti panang panaw kada tayo, ti inayo. Tatang, di yun panunutan dayta. Saan pa'y analadaw ti amin? Mga barwanan tayo manan. Kat agbyag tayo anaragsak. Husto ti ko na ni Manong, tatang. Sana bali. Adamot dagiti apo ko yo. Apang sulnitan nyo kadagiti nagkurangan nyo kada kami. Nangabarwanan kami nga rod, Mr. Lonely, kat naragsak kami nga agbibiyag kada tatang. Nga maging gaita, saan pa ay nagpakpakita ti inami. Idawdawat mi asapay kumata na sayaat ti kasasahad na. Alakastan katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Ariel. Ariel pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Sika jay tao ang nakasingsingpet, nagagat kan addaan arapaap iti biyag. Nagananos ka sipud ubing ka, kat impamaysam ti panunot mo iti naranyag a masakbayam. Dayta tiga puna ang nagsaldet ka ang nagadal. Kat kablaawan ka, ta nagbaligi ka. Nga ita, nasaliwanwanan ti panagbiagyo. Kat sapay la kumama ta dumteng to ti gundaway, nga agkikita kayo matlaeng iti inayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ariel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.